iyi nkoko iraririye amagi akabora aya magi baza bayitaga inkuri bisobanura iki? Iyo bavuze ngo iriya nka ni intenderi umviki, iyo bavuze ngo iriya nka ni intenderi umviki. uko numva njewe nka intenderi ni ikimasa gikuru. Manake nyina w'umugabo wawe umwita nde? Nyina w'umugabo wanje yitwa kaka. Umva mbabwire mwabana none ukuntu ibintu bimeze muri mu gukora ibintu tutazi tugahura n'ibibazo tukavuga ati suko abana bakuze nta muco Miss Murenge muramutora mu gihugu kitari cyane tegere tugenda bukebuke Miss Murenge yego ni byiza kandi cyane akuzakabaye byiza kurushaho turi mu gihugu cyacu. Bantu bacu bari ku isi hose ku migabane 5 igize isi uko ituwe, murabizi ko hani Bujumbura twatoye abamisi, bari abamisi benshi bageze kuri 500, ariko twagiye twelimina bitewe n'ukuntu abamisi bagiye bitwara muri iri rushanwa bitewe n'ukuntu bubahirije amategeko agenga rino rushanwa rya Miss Murenge. Kuri ubwo rero twagiye dukuramo hasigara abamisi 5, nibo rero tugiye kubamurika muri uno mwanya kugira ngo mubarebe nibo gatuza gutoramo Miss Murenge wa 2022. Kuri ubwo rero tutarandiriye dufite ibintu byinshi byo gukora, twasaba abana ba Miss basigaye 5 ko botambuka kugira ngo abafana bose babone kugira ngo tuze gutoramo nyampinga wa 2022 hano mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Sawa rero twatubasabye gutambuka kugira ngo abantu babone. Murakoze cyane abantu mwese mukomeje kudukurikirana kuko mubizi amarushanwa yacu ageze kure cyane. Abamisi twababonye bajya 5 bari muri finale, twagomba tubahamagare baze hano imbere kugira ngo bandanye ibikorwa cyacu cyo gutora Miss wa mbere na Miss wa kabiri. Murakoze, karibu mushikane imbere. Murakoze cyane abakobwa beza b'Umurenge, kandi turabashimiye ko mugeze kuri intambwe ya nyuma ya finale, muri beza mwigiriye icyizere. Hasigaye tugiye kubabaza ibibazo, icumwe yishura ntiyagira undi acishura, umwe agende yishura ibyiwe nyine kuko abyumva. Hasigaye noheza nyanditse ijambo n'akagira icyo avuze tukabona gukomeza. Murakoze cyane, byinshi babivuze nta kindi kirenze twovuga, gusa turabashimiye kubona mugeze kuri iyi ntambwe. Muri abakobwa beza b'Umurenge cyane, muranaberewe, umuco wacu mwarawukomeje, munawukomeze ni mwiza. Tugiye gutangira nyine nkuko mubizi, tugiye gutangira tubahamagara. Reka uwambere aze atore mikrofone atwibwire amazina yiwe. Murakoze. Uwambere yitwa Nyansamaza Aime. Ku mazina yanje banyita Nyasamaza Aime, ndi umutwari. Papa wanje bamwita Amoni Rugomwa, mama wanje nabo bamwita Ana Nyajugunza. Ndi umutwari nkaba umwishwa w'umutwari. Uri umutwari kwa umwishwa w'abatwari? Ndi umutwari nkaba umwishwa w'Abega. Abega bahe? Abega babakara. Mwari mubahe muri Kongo? Twari tuba ahantu mu Rurambo hitwa mu Bijojwe. Sokuru wavuze ngo yitwa nde? Sokuru wanje uwuhe? Ubyara papa. Ise wa papa bamwita Ruharigwa.
ruharigwa wa ndabahimye n'abarimyi wanyu ntabyo ntabyuzi none se ko numvise uvuga ngo bakwita manake siko niko abantu bakwita ariko siko witwa baravuga ati nitwa ubundi wavuye mu murenge ryari ubu imurenge navuye 2006 witwa gute amazina yanje banyita Nyasamazi apana banyita nitwa Nyasamazi ivyo yabigaragaje ko ari utundi tuzina bakwise gusa manaka atari iryawe witwa Nyasamazi sawa urakoze murakoze okay uwa kabiri yitwa Nyamadorari Joyce murakoze amazina yanje banyita Nyamadorari Joyce amazina yawe bakwita cyangwa witwa nyitwa Nyamadorari Joyce ndi umusita w'umufirira papa yitwa Mugabo Nake sokuru yitwa Semugenzi Philippe kaba umwishwa w'abarundi b'abahondogo sogokuruza ubyara nde ubyara papa ni Shendo nawe sogokuruza ubyara nyoko sogokuruza ubyara mama ni ndamwe inde nanga tawuzi mwabaga sogokuruza ubyara mama ni ubura amazina abiri mu mazina yiwe ndi kugibuka ariko ryangiye ntaco mwari mutuye he ni Sebihunga mwari mutuye he ruguru twari dutuye ahitwa Ibubembe mu Magunga sawa urakoze uhamagare uwitwa Mutezinka Perusi ashika imbere apibire neza kandi avuge cyane murakoze amazina nyitwa Mutezinka Perusi kaba ndi umuzigaba umugogo papa akaba yitwa Sebagabo Inonsa mama akitwa Uwamahoro Ziraye sogokuruza yitwa vuga cyane sogokuruza yitwa ndamwibagiwe mwabaga ubundi ni gute twaba mu ngoma utaravuga sogokuru bamwita gute sogokuru bamwita Matayo umwishwa w'abahiga b'abarundi waje no mu Burundi uvuye he mvuye nyari mvuye reka ubwoba nta kibazo mu ngoma sawa yego okay urakoze cyane Perusi yarakoze cyane duhamagare uwitwa Uwase Solange imbere atwibwire kandi muvuge cyane mure kubwoba igira nk'inyuma sawa murakoze cyane amazina yanje nitwa Uwase Solange nkaba umusinzira w'abakabakaba nkaba umwishwa w'abasinzira nkaba umwishwa w'abazigaba papa bamwita Runezerwa Jean Claude mama bamwita Nyamugisha Nyatutsi sokuru bamwita Matayo Sebombe sokuruza bamwita Manutsi Manutsi wa Tabus twabaga ahantu bita ku Kabingo ni imihagana igira imihana myinshi mu basanganya murakoze cyane Solange gusa mugende muze mwiga ibijyanye n'abasokuruza mubamenye bose bizobafasha Nyamunabaroyi ashika imbere atwibwire murakoze amazina yanje banyita Nyamunabaroyi bakwita cyangwa witwa amazina yanje nitwa Royi Nyamunabaroyi nkaba ndi umukobwa w'abagorora bakinagiza data akaba yitwa Mutabazi Petero mama akaba yitwa Nyantore Rusi nkaba ndi umwishwa
w'abarundi b'abahiga. uvuze ko abavyeyi babitwa Ababyeyi banje bitwa Mutabazi Petero data. mwabagahe muri Kongo? Twabaga mu Rurambo ahantu bita mu Bijojwe. Sokuru wanje ubyara data yitwaga Runyuranya Dawidi. Runyuranya Dawidi. Wande. Runyuranya Dawidi wa Budegembe. Budegembe wande. Budegembe wa Masuri. Sawa. Urakoze cyane. Murakoze Roy. Ahasigaye tugiye Murakoze nawe. kubabaza ibibazo, tugiye kubaza kuwitwa Nyansamaza Aime. Ndamubaza ikibazo kimwe, aba bagenzi banje bandi turi kumwe bose bamubaze ikintu. Umwa ni ikibazo kimwe kandi ntawishura ibya mugenzi we. Nyansamaza Aime natambuka imbere tutangire tumubaze ibibazo. Tora mikoro. Nyansamaza Aime, ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Ego tumeze neza. Ikibazo nje kubaza ni kimwe gusa. Ego. Mama w'umugabo wawe bamwita nde? Uvuze gute? Bisubiremo, ntabwo ndi kubyumva ko wavuze. Manake nyina w'umugabo wawe bamwita nde? Nyina w'umugabo wanje. Kwande basi. Nyina w'umugabo wanje yitwa Kaka. Ko nono. Nyina. Ni Igiswahili ni kaka y'Igiswahili. Warango ni musaza wawe. Yitwa Kaka. Ko nono. Okay. Mubaze nawe cyangwa kibazo. Sawa, nanje hari ikibazo ngiye kukubaza. Shaka ngo umbwire abagabo batanu b'intwari b'Imurenge. Urambwira babiri batakiriho bamaze gutabaruka na batatu bakiriho. Ico kibazo ngaho gisubiremo, ntabwo nje ndi kucumva. Mbwira abagabo batanu b'intwari b'Imurenge babayeho. Urambwira babiri mu batabarutse na batatu bakiriho kuri ubu ngubu. Ariko abagabo b'intwari b'Abanyamurenge ni benshi, sinzi uwo muhamumbwira mvuga. We vuga amazina yabo. Amazina y'abatabarutse. Y'abatabarutse babiri na batatu bakiriho bakiri bazima. Abatabarutse abakiri bazima. Abatabarutse batakiriho bagiye mu ijuru mu bwami bw'Imana. Ari bo mvuga. Na batatu bariho bakiri bazima bagihumeka umwuka w'abazima. Reka nibuka abapfuye. Hariho umugabo umugabo bita reka mwibuke neza baza baririmba. Umugabo Karikofi yakoze iki? Yakaza ngo yerekwa cyane. Karikofi muramuzi wa? Uwundi ni umwego wa Karikofi. Uwa kabiri yitwa uwa kabiri nawe wagize gute? Nawe w'intwari y'Imurenge utakiriho. Uw'intwari utakiriho witwa Munyamahoro Ntwari. Yakoze iki? Yari umuntu murambizi ko yari intwari yacu aherutse gupfa, niwe nobona ko mbashije kuvuga. Yari sawa. Ngambwira abagabo batatu rero mu bakiriho kuri ubu ngubu b'intwari uzi b'Imurenge, nubwo batuba batuye Umurenge batuye gusa mu gihugu cyacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko uzi b'intwari bahaye bakorera ubwoko cyangwa se bafite umumaro batumye izina ry'umunyamurenge rizamuka. Turavuga ku bagabo gusa, pana ku bahungu. Nta bahungu. Makanika ni intwari. Uwundi wa kabiri Mutabazi. Uwa gatatu nawe w'intwari. W'umugabo cyangwa w'umugore? W'umugabo. ntabwo n'ubwo bw'umugore ntabwo. Uwundi mugabo w'intwari ukunda wakoreye igihugu cyacu. Ari bukiriho. Papa nawe ni intwari. Sawa, urakoze. Reka nanje nkubaze, banza usubirane mikrofone nkubaze. Ni ikihe kintu uza wibuka iwacu muri Kongo kikagutera kuhakumbura? Kugenda gutoragura.
urakoze cyane. Okay. Nanje hari icyo kubaza kandi urasubiza neza cyane. urakoze. Tubwira amazina y'ibiti by'iwacu mu murenge woba wibuka. Amazina y'ibiti bitatu. Amazina y'ibiti bingahe? Ibiti bitatu by'iwacu mu murenge woba wibuka amazina atatu. Igiti ca mbere kuba konditeri. Igiti ntabwo twavuze igiti cyo muri korari cyangwa cyo muri leta cyangwa se cyo mu ikanisa, twavuze igiti bene ibi ngibi bakomeza bivamo inkwi biga mwakaza mutoragura ruguru. Ibiti amazina y'ibiti, amoko y'ibiti. Amoko y'ibiti igishurushuru. Igishurushuru ntabwo ari igiti, ni ikibabi. Kiba mu biti. Sawa, tubwira icya kabiri. Igiti ca kabiri kijanye no kuba perezida se. Igiti mu biti nyine byo muri Kongo. Biza bizana oxygen, bizana akayaga keza. Hari ukuntu umuntu bamubwira ngo igiti, none je nkagira ngo none nico giti cyo muri korari kuba perezida. Discipline. Igiti ngaho tubwira igiti cya gatatu basi. Cyo gutoragura. Bakaza bacita igiti cumye. Igiti cumye. Wasa urakoze nyasamaza. Murakoze. Urakoze. Okay, wakabiri witwa Nyamadolari Joyce, nawe karibu hano tubaze ibibazo. Nyamadolari Joyce. Karame. Nyamadolari. Sawa. Ego. Ufite ubwoba? Yayi. Ntabwo ufite? Okay. Ikibazo je kubaza ni kimwe gusa. Ngiye kukubaza. Kugira nk'inyuma bukiya kandi uhagarare. Kurasa n'umwana wahiye mu kwakora kubagana. Hagarara neza nk'umuntu watambuse muri finale. Iyo bavuze biriya nkani ingungu ibimeze gute? Nkayikungu. Ninka itabifite amahembe. Ninka itagira amahembe. Itagira amahembe? Urakoze cyane. Reka nkubaze nje ikibazo kitagoye cyane. Ikibazo kimwe. Vuga abagabo b'intwari cyangwa se abagabo b'imfura bakunda ubwoko hani Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Hani Bujumbura. Uvuga umwe na muri batatu basi vuga babiri. Abagabo bakunda ubwoko abagabo bakunda ubwoko ni benshi ariko urugero rw'abagabo babiri bakunda ubwoko hano mu gihugu cy'u Bujumbura cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi. Wa mbere navuga ni papa. Twande? Papa yitwa Mugabo Nake. Urakoze cyane. Reka nanje nkubaze, iyo ugiye mu murima iwacu tukija mu murima, ugiye mu murima gusarura ibigori, kijya kintu bazanamwe ibigori bazacita gute? Igiseke. Oya. Igiseke. Igitunga. Kijya kintu bikorera ku mutwe bazacita gute? Ku mutwe. Agashambagara. Agashambagara. Reka naje kubaza akabazo cyita ngo ni igishambagara. Joyce. Karame. Ikihe kintu ukumbuye umurenge wacu mu Kongo? Ngira ibintu bibiri gusa ukumbuye iwacu mu Kongo. Kuja kwikorera imyumbati no gutoragura. Urakoze cyane. Ngiye guhamagara wa gatatu witwa Mukizinka Perusi. Perusi nashika imbere tumubaze ibibazo bine gusa. Perusi. Karame. Umeze neza? Cyane. Ufite ubwoba? Hoya. Ntabwo. Kutavuga cyane. Nuko kose. Ikibazo canje kirabaza giti. Ku rugero washatswe nyina umugabo wawe uwo mwitane. Nyina w'umugabo wanje yomwita mabukwe cyangwa mukecuru. Urakoze cyane. Nawe nakubaza. Sawa nanje reka nkubaze ikibazo kimwe ariko kirimo utuntu dutatu ariko ni ikibazo cyoroshe. Urambwira inzuzi zitatu uzi z'Umurenge.
inzuzi inzuzi zitatu z'Imurenge uzi ko Murenge ari nini ni igihugu kinini cyane ariko nshaka ngumbwira inzuzi gusa zitatu mu nzuzi z'Imurenge hose z'Imurenge nzi vuga vuba wakunze Gwihu Urundi Urundi ntago nkangwibuka urwa gatatu Ibuke neza ibuka inzuzi z'iwanyu mu Rwanda urwa gatatu tuba tuvuye ngo uri umunyaruramba ndi umunyaruramba kuyoberwa inzuzi zigeze kuri zibiri zo mu Rwanda yazibagiwe reka nanje nkubaze iyi inkoko iraririye amagi akabora ayo magi baza bayita nimba ni inkuri inkuri